Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan a Marife. Manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak kadag iti makunkuna a NBSB wenno no boyfriend since birth. Adumat dagiti nagararam kanyak ngam kasla mabutengak a maki-boyfriend. Agingga adimteng ni Jomar iti biag ko. 2 taon mimet anagayan ayat ka ni Jomar. Naragsakak iti relasyon mi. Ti amok idi kat ison ti lalaki a kagasat ko. Ison ti lalaki a makadennak aginggat tong palbiag ko. Banag a nagbitutak. Katap no nalawag ti amin, rugiak nga roden ti agsalaysay. Wan gayam, sa anak ang makigidan kada kayong agawid, friend. Ay, apay ngay? Sukunan na ka ni Kevin? Wan, nag-text kami ni Tay. Naku na, dagasan nak dito'y office. Okay, fine. Ikaw na ang my boyfriend na may sasakyan. Ah? Sika talaga bakla. Ay nanta kami laangan ka ni Marife ti awan taga-sukun na. Ang amanyangay nga ruwan, ganyan talaga ang single. Di ba, Marife? Wen nga rod bakla. Ay, kaanutan to nga tamot ang maadaan iti boyfriend. Di ka man, friend. Kat no damag ko nga adu ka no ti agar-aram ken ka. Apay, awan pay ka dinapilim kadakwada? Ay no aklunan ni Marife jay sutor na. Ay, siyak tulangan ti magmag na. Ay kakaasi akmet. Angam sa bagay, awan matlugan ni Jomar apang sukon na ken ka, no bilang laeng. Dahil dyan, ano uban na ka? Ala, daytoy. Di mo man lang malaplapdaan ng tangiwat mo, bakla. Ay nagtal na ka man, amang ano da makangag. Ay naawan problema, ora da makangag. Aklo nam ngaminin ani Jomar. Iti kasta, adamatan mang suksukon kan ka. Ken, adan tumatan pakilugluganak. Kasjay! Hay, naimbag pa'y ka ni Julie. Nasarakan anti forever na. Sana all, kunak man latan. Kat, ado mati suitors mo. Adda pa'y foreigner, sana yan. Ay, true. Aduda Ngam, sanda mo't agwapo. Akas ka ni Jomar asutur mo. Wes ako type sa kanila. Di ka man nagpili-pili. Ay na siyempre, pilik at talaga jay guy a deserve na ti pamatag ko. Iso asi ka, aklo naman ni Jomar. Panagkunakit na singpat. Gentleman, ken kang runaan na. Gwapo. Sika talaga. Kaya po dumatibagbagak. Aklo naman. Tama nga no, sana makauray kat siyak ti arman na. Ay, in 1 minute, datan ko na kon. Anya, ay sika talaga. Tila ibagbagam.
Ngano matinabulan tinapalabas. Manipod nagdatonakan ka. Maging ta, jagan mo, nandanamnamakan ka, Marife. Jomar. Sana parikot na ita kanyak. Ay ayatan ka unay. Isong aguraya, agingkat aklunan na. Jomar. Makita mat, kan mariknak anapod no ka kanyak. Iso nga ita, aklunan kan. Kaya't mo asawan na. Datan? Agyaman ako, nay. Agyaman ak tayo naklon mo ti ayat ko. Sikati umuna ang boyfriend ko. Katsapay la ko mata, di naktulukwan. Di naktupaldaangan. Sapay ko mata saan nga agbaliw ti panagayat mo kanyak. Kansapay la ko ta di nakpagaramitan iti saan anasayaan. Ikarik, saan to apulos ang mapasamag na ita? Aramidag ti amin. Tapno saan mat nga agbaliw ti panagtalag mo kanyak. Di kan to agbabawi iti panangaklon mo kanyak, Marife. Ikarik da ita. Ang kasanugayam ni Hana. Di matimbaga ko ngawan kamin. Winaswas min ti relasyon mi. Sakbay ti panagabrod na. Isu nga awan ti rumbang pagdanagam. Sikan ti ayayata kita. Kat panagnagakkan ka da ita, Marife. Asino, dyan ang itulod kan kay Dirabi Ni Jomar nanang, ayun gayam, jakmatan na ibaga kada kayo. Agayan ayat kamin kin ni Jomar. Ha, kinapod nuna, doa bulan ng tinapalabas, manipod inaklon ko. Kasta ka di anak ko. Ay katuan agam akuray ka. Ni Jomar, dyan ako ng kanyak iding at dakayan ayat na nag-abroad. Saan ka di? Wala nang. Iso, ngum kaayan ayat na ididay jay. Sakbay ang nag-abroad di babae, nagwinaswas da. Kasta. Bala, uray agayan ayat kayon. Di mo liplip atan, di ka na ayon ko nga ibilbilin kan kanak ko. Nang runa kat itakala ang amaki boyfriend. Di mo ipaay amin a panagayat mo itiday jay at Jomar. Adalom kumapay anaimbag ti husto a kababalin na anak ko. Wana nang, awan ti rumbang apagdanagan nyo. Ay ayatek ni Jomar. Kat amok akas tamat kanya. Agyaman ako na itiregalo nga intad mo kanyak, Jomar. Awan ang yaman na. Sikakit di man. Magusto ko na dayto ako entas kan earrings. Siguro, nangina dayto yan niya. Agyaman ak na magustuhan. Awan tinangina kanyak. No para iti babae nga ayayatek. Di sa maruno kat jay itong sing-sing. No, umanugot ka. Ha? Sing-sing ko na? Wen, mariknak nga ayatan nakmat. Iso ang masigurado asaan ka ngagkad ka dya. Ha? Kaya't mo asawan? Agkalay satan? Wana, nolakid dito umanugot ka. Wana, asino ngay mati babae nga agkad-kad iti dayta. Anya? Agkalay sa kayon ka ni Jomar ko ng friend? One friend. Ay, sana all friend. Umununa ka pa yan nga agkasar nga may tisyak anabayagan nga the boyfriend na. Ang itapay laang, kablaawan kan friend. Congratulations! Nagsapa matanday ta, friend. Katwan sabalin tumanon inton aldaw ti kalay sayo. Saan ton congratulations ti ibagak? Anya nga More kids, kunakton. Anya! Sika talaga. Agpada kayo kinibakla. Kastamot lang ibagbagana. Nagpintas matan dito, Jomar. Siyempre dito iti kapipintasan na lugar. Para iti agayan ayat akas kadata. Umay ka, mapantay dya banda. Napintas ti view ijay. Okay. Agtugaw ta dito Wow.
Nagpintas ngagpay sa TV, Jomar. Wen mat, kasmot lang ti kinapintas din nobya. Adandanin agbalin nga asawa. Sika talaga. Katwen mat, sakit din? Agyaman ako na, Jomar. Napanagnak akon at talaga nga ayatan na. Kurang pa'y dagito Marife. Makitam, kan mariknam ton tipudpud no panagayat ko. Inton agkalaysatan. Matungpal ton dayta, iti kabiitan a panawan. Okay kadikan ka. No, dito ita na maturog ita arabi Malam nga minan. Mangan mo awan maabutan ta ita abas nga agturong ija Isabela. Masapat talat inton bigat. Awan parikot iti dayta. Okay lang, basta kadwa ka. Sige nga Rod. Enjoy yung tati agpasyar, Marife. Ay na, nasaya ta simra ka ita, friend. Una. Apay nga awan kay di biyernis. Di ka pa'y nagte-text, wano ag-chat, no sa dino tinapanam. No agang anges ka pa'y wano anya. Awan nga min signal itinapanan mi kini Jomar, bakla. Ay, no kasta, nag-date kayo manan kini Jomar? Nag-date kami. Iso asa anak asimrak idi Biyernes. Sana all ko namon. Amok matlaan nga isot isungbat mo. Ay, no. Saan asana ulti ibaga? Anya nga Rod? Mag-ingat ka sa boyfriend mo ang babaero. Anya? Among matan kanya, nalaingak nga gimbistig ka. Iso, ama-amuak, dagiti saan arumbang, ama-amuan. Anya ka din dahit ang ibagbagam, friend. Ay, jak pa'y kayat nga ibaga ita. Kayat ko pa'y apanagnakan, no pod no timang mangag ko. Ibagak tumetlakan ka. Api nga taakas kiti bagbagan ni baklay di kalman kanya, friend. Ha? Pampanunutak ngamin. No apay akas di mo't timbaga na. Jay ka di naibaganakin ka, panagnakan na pa'y nga umuna? Friend. Kastunay, nakita na kanu ni Jomar, ija ili, di na minsan nakalman. Ada kanu kaduan a babae. Anya? Iso tinakuna na kanyak, friend. Kat no saan ka nung agbidot? Iso dayjay tay babae nga ex-girlfriend na. Jay ngay nag-abroad. Kaslahana, kunana idikalman. Anya? Agkadwa kami mo't kini Jomar idi Biyernes kan Sabado. Kat Lunes ita. Domingo idikalman. Kaya't naasawan, nagkadwada idikalman. No saan ang nagbidot ni bakla iti nakita na. Anya? Itay kapay apalpaliiwan anak ko. Kaslasaan ka makaid na. Ay, nana. Apay. Adda ka di parikot mo. Ibagam kanya kanak ko. Diyak namin makontak ti cellphone ni Jomar. Manumatan nga aldaw. Anya. Madanagan ak nanang. Diyak amuno anya ti aramida. Nang runa idinadamag ko anak kasublin dito Pilipinas jay ex-girlfriend na. Kun adda na kay baga kanyak, nakita da ida nagkuyog ijay ili. Anya, jak kayat apat yan. Gaputad da pa nagtalakukan ko na asaan nakalukuan. Apay nga ay agsangit kamutin anak ko. Sa balit ang parparig na kanya. Diyak ka muna niya taramitan. Diyak kaya't apanunutan aluklukwan nak ni Jomar. Ngamday tatang parparig na kanya, nanang. Napan ka kadi ije balay apag-abangan ni Jomar? Friend. Ngam sigon iti landlady anak kasarita. Idi na minsan pa'y alawas apim manawan ni Jomar ijay. Anya? Kan may napanak ije pagtrab-trabahuan na. Nakunada kanyak anag-resignan. How come? No sa anak ngagbidot. Nagawid ije lugar da. Pampanunutak ang mapanak ije lugar da.
Kaya't ko la kumama kasarita. Uy, agsangit ka matan. No kaano nagplano kami para iti kalay sami. Isumat ti panangrugi ti panubok kada kami. Tsaka mo na niya ti aramida. Kaputa pulos matadyak nakasarsalita ni Jomar. Manon alawas. Tsaka mo na niya ti rason. No apay anaaramid na kanyak ti kastoy. Ay na anak ko, pangasim ka di. Mangan ka. Awan ganas ko ang mga nanang. Mangan kay latan. Mga nakdulatan ng mabisinak. Ay, saan mo kumabaybay ang tibagim anak ko? Kita umanday talangam. Nagdakulan ti nagbaliwan ti pamagim. Kimutong ka. Nanang, kan may sa... Nagunugan da kita matam. Amok nga agparpalikot ka, gapo iti agdam a sitwasyon mo. Ngam saan mo kumamot abaybayan ti bagim. Nana, saan ani Jomar ti makagapo, tapno baybay am ti bagim akasta. Ad-adakit di nga ipatag kan ayatum ti bagim anak ko. Pagyamanam kit di, tanakitam ti kasjay nga ugali na, ita, tasaan kayo pa'y nagkasar. Ngam, nanang, ipatag mo ti bakim. Saan asika tinapukawan, nudikat ni Jomar. Ay na, pudno ti imbaga ti inam, friend. Friend? Saan asika tinapukawan, nudikat ni Jomar. Aklunam latan asan ada kayo ti para iti tunggal maysa. Oray anya ti aramida. Diyak maliwliwan ti bagit, Julie. Ay ayat ako na ni Jomar. Iso ti damo nga inayat kan impatag ko. Amok dayta, friend. Ngam no talaga anapudnuken ka ni Jomar. Saan nakakumabas talatan pinanawan? Iso asaan kan amang namnamang agsubli pa ni Jomar ken ka. Gaputa tinapudno alalaki, awan ti ilimod na ken ka. Mapan ka talaga iti lugar da Jomar? One friend. Kayat ko lang nga amuan. No apay an aramid na kanyak ti kastoy. Ay na. Dayta nga inaramid na ken ka, friend. Pakakitaan asaan anapudnuken ka. Friend. Mapan ka iti lugar da? For what? For closure? Ay na. Ti lalaki akas ken kwa na. Saanen anas ken pay dayta closure dita. Move on. Lipata mo dahi di lalaki. Pangaasim, friend. Kitaan talangam nagbalin kan akasla hagard. Or no man tabagim. You deserve better kunakmanen. Apay, saan ka kadi asumra kita, anak ko? Kwananang, saan? Tapay. Anya ti aramidem. Wano sa dino ti papanam, tasaan ka sumra. Agbiyahe ak nanang. Mapanak iyay ayanda Jomar. Kayat ko ang makasarita. Anya, di kay madanagan nanang. Kabailak ti mapan nga oray si siyaklaang. Ay na anak ko. Husto ko man. Anya kamutan. Isagsagmak mula ang tibagim iti kastangar aramidam. Ngam, nanang, saan na kang ay-ayatan ni Jomar? Iso apang nga asim. Husto kuman day tangar aramidam. Mairamraman pa yan ti trabahom gapulaang iti dayta. Naimbag nga orasyo, tata. Kastamit kan kabalasan ko. Anya ti masapul mau. Salud-sudak la kuma. No amamuyo ni Jomar. Sigun iti bakat nga ada tersena na nagsalud-sudak. Dito'y kano ti balay da. Ay, uwan balasan ko. Siya ti ama ni Jomar. Apay kaday. Anya ti masapul mo kan kwa na. Kayat ko lang kumaama kasarita.
Ay, adamo na pananda iti kaayan-ayat na. Madamdamada pa'y siguro asumang pagbalasang kao. Ha? Kaayan-ayat? Uwan. Nakuna na itay kanyak ako yugan na ni Hana ama panagpa-check up iji ilay. Ay, masikog ngamin. Anya? Umunag ka pa'y balasang kao. Mangisagana ak iti merienda. Kabayatan ti panangururay mo kadakwada. Apay ngay may kapayla dito'y Marife. Anya? Saludsodan nak no apay ngay mayak dito eh. Anya a klase day ta saludsod. Anya? Awanan kay tibayin. Di mo inikan patag ti kinapudnokan ka. Pakawanan ako ma. Amo, nasaktak ko na tirik nam. Ayayatan ka. Ang manipod nagsubli ni Hana dito'y Pilipinas. Nagsubli ti siguro pa nagayat ko kankwana. Awanan kay tibayin. Lukas tamat lang. Imbagam kumakanyak, ididamo pa'y lang nga dalata pa nagayat mo kankwana. Iti kasta, sa anak ka nang namnamakan ka. Pinanawan na kakaslawan anyaman na. Nagplano tangang kalaysa. Nang namnama, ngam kasto'y gayam taramidam kanya. Kasi tinapanak. Pakawanan ako ma. Aglunan ta. Saan data tinaikari ditong galmaysa. Ayayatak unay ni Hana. Katjak kabailan ama pukaw itibiyag ko. Anya! Ay, imbagakmet ngamin kan ka nga uray di kan mapmapan. Na imbag kumamat no imbagam kanyak taadda kaduam anapan. Sanan, friend. Jakmat kaya't ama isturbo ka. Tinapatag, nakasarita ko ni Jomar. Lipata munday jay. Kas iti kanayon mi nga ibagaken ka. Anya kamet. Saan ama ikariti lalaki akas ken kwa na iti panagayat mo. Ag-move on kan. Saan man na dadya lalaki ti makagaputap no kastamblatan? One friend. Amok anariga ti manglipat iti may sa atao. Nang runa no inayat ken impatag mo iti napudno. Ang amok kabaalam dayta. Carry mo yan. Narigat at talaga, friend. Ngam aramidak ti amin. Mailiw-liwag ko lang ti bagik. Amok adumteng to ti aldaw. Malipatak ton ang mamimpinssan ni Jomar. Nagsakit ti inaramid ti kayan ayat ko kanyak, Miss F. Ni Jomar ti makuna a first love ko. Isu akas taunay ti sakit tinakam ko, gapo iti panangluko na kanyak. Nagrigat nga aklunan, nga may di agangay, babaan iti panangliwliwa dagiti gagayam ko, nang runa iti pamilyak, inaklon kon asaan ada kami ti para iti tunggal maysa. Aging galangan ditoy, Miss F. Kat pagyamanak unay tiing ka panang yornos para iti panakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Marife. Ken ka pagayam Marife. Adda dagiti tattao adumteng iti biag tayo. Adda mang paragsak ken addamet mang pasakit iti rikna. Adda dagiti mangipaay iti saem ngem mangibati met iti adal kada tayo. Sapay kuma ta masarakam to ti lalaki nga agayat ken ka iti napudno ken mangitungpal to ken ka iti altar. Alakastan pagayam Marife ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas.